Yasingwenda kutangira ntekanza tujalika Kitara TV Julius Chomuhendo nigagange omusajja omulisa omwe oba moli nkabuli kiromba kuba ninkwereze ntekanze nuhona halokali nuteseka seka muntu nyumyamu nabantu abo tubatusangire mukikalo kandi mutekanze ntwenda kuba ntukuleta omuntu wa waine milimo yakora owa saloni owa boda owa mukatale tukenge ebintu omulingo byemereire tukenga business omulingo zemereire kyuka kandi tunyumyamu tuseka sekamu omumulingo nkoggo amabala gyosomeno omulingo kwagamika nda Kitara TV ko nikiza ndamukyoho abantu bange banywani bange kuruga munsi za heru aroba abaisiki banyenda muno bagonda muno tekaze zange kuruga Saudi Arabia kuruga Qatar kuruga Jordan kuruga Dubai nyona kwenda kubara mu chainde session bagamati mebare kubaga ni muteka ka send ni mutega even time ni mugamati reka mu watchinge reka murole ntekaniza mukenge ebintu omulingo bikurubata kaire kanu tuli masindi tukwenda kubantu bazabazamu nabayikaza bali kuchoka kinu kichoka kine kya masindo mukijoga mu masindo mu rubuga henyini hagati no tuentekanza ngikoleire kandi tuino street en bageta wat Kamaso street nuhondi mu rubuga rwa masindi tujja ku bantu bazamu nabayikazi mu kichoka kinu tukenge ebintu omulingo bikurubata ha Kitara TV hona halokali omunyamaza zembaganiza za bunyoro kaga dikibale abulisa masindi hoima akiriandongo ona kibale mwebale muno kubagani muro. If this is your first time to watch us akyo inakora oboratu ora YouTube inakuba no subscribinga boratu ora Facebook inakuba no likinga so that tusobole kuba no tuhondera tusobole kuba no to followinga ha Kitara TV. Yes, nikiza nkwijukizaho abakitara media bano bakola videography na photography mikoro yona deka kusigenda hali ba service providers abaja kuba ndi bakudisappointinga services zebisani services za video. Don't get disappointed hali ba service providers hikira abakitara media 08992 insanyu na mukaga 35 ojja kuba obaina behind the camera nyina munywani wange zera arts mama sinini wami kwa texani ono kana wakora graphics akora videography na photography mu ruga rundo rwa masindi zera ati mbara mukizo inywena entekanza ndiko tujja kuba tugirubasa tutyo just reka twidre mu katito tugaruke Kitara TV antekanza tujalike otarugaho tujalike YouTube echo tinka kikenge tujalike YouTube tujalike iwe njakukolera akatale ulawo kujaga tujalike kola ebintu nkebyo otakahikiro myaka that is prostitution entekanza tujalike ensano nyone juya bakayibanyo tujalike ninyo jira sikyomeno musajja omulisa kando mwe haba moli kwata receipt yesimu yawe ekara ndino kyajangigyo tujalike baby sitati nkwetekanirize kyalero yawe tatekanza tujalike nibisoboka abo kwikiriza byona nibisoboka TV Kwegesa Kumanyisa ali kubujoyo oyo uracha kuwadenze abaki ati manyire bakwenda nedda zisanti mama ntinze siri wa bigambo bingi siri wa bigambo bingi wama amabaraka kwatoyo nze mande era nsigala nze mando era lawo wobujoyo gosobola wobuji soko zokumbulire wakola business ki zetunda baga otunda baga ziriwa zizo jangu tubulire bei eno ya meka lero acho nemedde munyo eno ya meka eyo ya mitwale 3 ngosera nyuma mando kana sera muno ebintu kwe tutambulira yebei mando nyonka chali wawe nchwera aho nsalira ati kati olaba blaza bintu byalinya mwalonda bubi boha mwe bakakomoha nyeti nkumanya wakomere bakikakoma kubi bakakomoha nyeti nkumanya baitu wa mampura abaho ba president bali bemirundi ebiri mu Uganda niyo manyire bara kwenda kunteza kiboko ndeka ndeka ngambire Orwoya Ruba Nerangi tinkumanya tinkumanya Orwoya Ruba Nerangi torumanyire wait ekwera ramukya abantu bawo nkuheba inga abantu bange ati ndaramukya kuramukya aba customer bange bachali bange abase no bonna embozi yaseneje banzogireke muze olina akasedeka nyoka tito deka nyoka tito bunyimora kamera bunyimora kamera nyoka tito mbonyweho wenda se aya muteire hankonge akuhura wena amabaragaho coach soko nchikire amabaragaho ati olunyoro we buzibu bazoruga amabara Jona coach Jona ano kutundaki ngato jirinka ezo zenyini yesu ijo tugambire bei ijo kola karanga nkaito zao ija basindika wange ija Jona jangu
Kocho mulamba. Kochi. Coach ono. Ono coach wa Manu. Orwoya Ruba Nerangi. Orwoya. Ruba Nerangi. Ruba Karales. Abakino dupa. Chine nduba lwacho ngamba nduba. Gambuzi kanda muke ono wamayi bakweta bata. Bakunyeta Folan. Folan. Kamina mambara gazibuzi. Anigaga itu. Folan. Kandi liri bakulirira obro nenyama. Eriri. Ashirafu niryo lyonka gengera. Niwe Folan ashira. Okudupa. Oba niwe busobozi oba businge. Agutingagira. Nayo okutunda enkai. Izina enkai tumuzisubura nka. Tuzisubura Kampala. Kampala mugenda ni mukoma muni muleta. Bakasoma okuzoka. Pora. Orwoya Ruba Nerangi. Orwoya. Orwoya turuba Nerangi. Ora dupire. Turuba Nerangi. Ramukyo abantu bankabenga. Ramukyo madamu wao. Timuina. Ramukyo girlfriend. Taliyo. Okudupa. Tenkudupa. Taliyo. Wamonta ina girlfriend. Ina basatu. Bagandro ina basatu. Musajja wefuge. Bagandro ina basatu. Awazi batijida. Tijida. Okutoza. Okwenda kusanata. Akwenda omujungu akuba aba black abakubonabonesa. Okwana mukazi omujungu. Atora abazana orujungu tarumanyi. Orujungu apo bayizire bu translator. Oba signs. Byona. Ati tugezebo kuba otamanyire orujungu. Amujungu ara ono mugamba nkwende byokulya mukolere sign. Nkwende byokulya. Mukolere sign turore. Tinkulira mu kisobora. Tinkisobora. Ekando mufuniro mujungu. Awakubande mbere nawo. Abakulemera. Kale osibe kurungi. Kochi kanda mukyo madam osibirote. Gebale uli live Kitara TV amabaragawo. Uli live Kitara TV. Amabaragawo. Tugambira barabazona ita amabaragawo. Nkororo jwa ile t-shirt ya All Saints Church of Uganda. Okuruga church. Oba no genda. Ojire gura ndese customer okwenda ona kwenda yo mwana wasanganya okola naona anka discount atukutukuguze baga kyano eyo kwenda Deka nkia komama yo kwenda nyoni nyagu akutunda hano ono ni nyamulesere mu innocent zinga hano Biona. Biona. Jonguze heri zinga heri. Ijogiro heri. Jogindetere. Enu kanchekete kuchweka bwangwe. Tesa kuchwa. Banzo gikwate ndole. Ati iwe chikubani kigichwa kiki. Kugijwara muno. Ati bwo kubana ojwara muno ogurendi. Wena kubana nyingi to ina kubana nkaite. Ati yezinga heri. Yogumwena. Baitu nankaiwa bakino gisera muno. Akwa nigege gbe. Kumwina kiritingura mu mukazi nkarara nawo. Ege kunijya kikubani kikukolera mu byone. Wama bakazi bali mu sente nkazinga kono. Abakazi bata. Abo kugura kurara nabo. Ndeka timanyire. Timanyire. Yewe amabaragawo. Nyo samali. Samali. Bikuru bata bita business. Bikuru bata kurunga. Iyo oli mwikazi wanka. Owa mtauni muno. Mtauni nohora. Ndara nyangaya. Numba nyindaga mbara to kungamba oli mwikazi wa mtauni muno tingo kenga. Samali. Wanje. Erangi nerangi Orwoya ebarangiki. Orwoya. Ruba Nerangi. Orwoya? Omwika. Ruba Nerangi. Ndeka tinkumanya. Kisinzira nali gwakire. Aro osanga guli gwa black. Like nkaguru no Orwoya rugo motoka rundi rwa black rundi rwa white. Ramukya omusajja wawe. Tenyena. Baitu Samali mali dobota ina musajja okadiba. Tinkumanya. Okadibira zigati nkutoleza. Leka. Nkutoleza. Tinkutoza. Okadibira zigati Samali. Kwa. Kwa. Amyaka yawo bakota ina musajja. Obenenda kumfunira. Nkwenda kufunira. Hali abakuru hala kamera. Sazi no bacyafunira bamuto omukazi. Sazi no bacyafunira omuto omukazi. Okwendeza kwisanata. Tinkwenda. Samali ojja kudiba. Kizibu. So long as I have money, I don't care.
samalo kudupa sente zimara buli kimu ati kankaguzi bokuba ina sente ale kitalia byokulya kitakwenda sente ekyo kirisaki Busao. Busao. Ati gambire so long as you don't have money. Wokakyo je kikuba kihoyire. Obogura yebidoli bino. Dora ndekati nkumanya. Ekande ebitoke. Samali kuba ngambi abukoto sakuba ina musaidi. Busao. Okorota banzo Busao mbamba onko muntu. Owo wegumya Mungeri. No feramu. Ndeka. Yeka wankaguza bikaguza bingi. Kalera muki abanywani bankabasha. Banywani. Tingira banywani. Tone nabo kusakura muki yawe. Wa. Kanda muki ho nu madamu nawe abali natunda nkebiyawe madamu. Osibirota. Kurunga sibirota. Kurungi. Yego. Gwe bali yaw business nyera. Ingoye. Ezisubura nkazini. Na wabasubuze ngoyi Kampala rundi muno Masindi. Namuno Masindi aro basubuze. Yego. Oli live Kitara TV. Webale. Oli mwikazi wanka. African quarters. Niye rinka hege. Kuli haihe na iraro Masindi. Main. Iyo ni business kuruba teta. Mpora. Tekuli bata kurungi. Zinu nkura butopa abakazi kaniba bendaga muno butopa obu. Yego. Atika bobu kurubata butogwa ni burubata. Yego. Nkwagulira yaka akademu kanga kahiyaka kenyi. Mulimu. Bwezinga. Nkumina. Okumushalira unkuba ningenda. Mali na iwe. Nkumina zonka. Abandi batsera muno basera kubagamba 15 kakaga kasanje. Ekando obuhali. Obuhali nabo buroho mutwaro. Abakora tandika kusubura n'obwo munda buno. Kwa. Obo bwetaga privacy nakuba mu maduka. Nanu bakusaka gura. Hata alinyowe tingisobola buteekawo. Amabaro gambeniwa. No Irene. Yeah. Orwoya ruba Nerangi. Busao. Teruina. Nerangi. Kwa. Oinabo kusakura mukya. Ego. Ramukya wonka basa. Abanya Kitara bona bonka mazire. Kano musajja wawo. Kwa. Nanno Irene kono dupa toina musajja mali. Omaba gamba abakazi abaina business baba banyakiye yombeke wama madamu kirikita. Bali bona tibaina basajja. Yawe nyina. Iwo ina amabara gawo. Rose. Business ekurubateta. Ekurubata ekyo kale mpora. Ono wakayinga ha omwana. Wakabiri. Ko kakirirwa kuzara buju madamu kiki. Bino toina kuzara muno. Mali. Ukakirirwa. Utangamba nti niwa kusembayo. Nuwogo. Nyonkururo kyaina mu abandi nka 10 dazeni. Dazeni. Utomanyiro muwumba gwa omuranga gwa kabumba yatugambi. Tuina kuzara tuijuze bunyoro. Oina kuzara bokusobora kurolera. Iyo oli mwikazi wanka. Wa Kirasa. Orwoya ruba Nerangi. Orwoya. Ruba Nerangi. Timanyire ruba Nerangi. Ramukya omusajja we nkatata wabana ono. Mbamata batono mwana. Bamweta David. David Senyonyi. Ramukya otata David. Nkuramukya otata David Senyonyi. Mugonza muno. Muhereza akazina. Kamuterere. I love you. Tata David ngambo hulire akwenda muno iwe rosibirota. Bazo jengambire. Yemera nkugambire. Yemera. Oli banzo ngambiro Ejo TV. Oli live Kitara TV. Kitara? Amabara gawo. Anifa. Nkufunira omusajja TV. Ati nkwenda. Toina. Nkamara. Okamara kora. Nyina wange special. Omubwati. Muhereze obukwenda. Mutumireyo. Tali takuhula. Akuwa bakata kuhula. Ali alaida. Alinka. Somalia. Hati Somalia TV teikai. Owana kugamba. Ali mukisaka. Takurura nanka. But hati malimalo oli mukomu serikali. Omubwati. Hati bakubata roho ekitalia byokulyo kirisaki. Okugumisiriza nicho kikolaki. Hati arono orufumo rugamba nti mukamuwenjo haratali. Abahe bintu ebikusotoka. Nyoti nsotoka. Orwoya ruba Nerangi. Orwoya ruba Nerangi. Lwati rugira rangi. Ndeka kudupa abantu a TV. Tirugira rangi. Yo sa kuiki otini onorora kala. Icyandora. Kali korota. Tokururo. Oruboyinenka. Damuki abantu bawonka basala.
nkulamukia wamani kulamukia asimwe n'omusajja wange sweet ate omubwati Oibara Mugisha Gerard muheza akazina nayo kabisi kandagala kale yes abarozi ba Kitara TV olantekanza tujalike Julius Muhendo ni gagange kandi tukyali masindi tukyanyumyamu n'abayikazi abalo mu kikaro kinu eno sweet bageta bata aha tuli masindi Tanga street tukyanyumyamu tukya vibingamu n'abayikazi abalo mu kichoka kine kya masindi madam ndamukiyaho katito ndamukiyaho osibiroti someone is waiting for you kora bigenda bita buno bunyama buhire muba bwezinga komero 10 hati kandi bo muntu baba naenda gamba kuroza wa ure mulingo bukunura asasura 10 kali nkakahire nkaliyo hao henyinao kanu ata mabaragao Joseph bigenda bita porampo eno street bageta bata Market Street omazire busumikino okolera nyaka mwenda baitu ene nyama ya kienu batinisa bagatu sakulie nyama yente zembwa nyama zaki yente yenyine nkurura nkuweza kuba niyo abakwankusange no gyanika na bunanka ego ati bigenda bita bakasoma kuzoko muno banzo ngambire Orwoya Ruba Nerangi Orwoya Ruba Nerangi oli mwikazi wanka masindi ego ndamukiya bakasoma bakabasa bonga mbaramukiza nyonda mukize bona ba street bona mbaramukize ego halo sibe kulungu lwale moto webale muno kumpa kanyama orampa kasente kabalance ako mbaye manyo kampaire bo mbera mbi tukampaire bo obakanga gale just mbayindire okamukongo iwe mpayo buhayo mbe just 10 kumara bitanu 10 kumara moti 10 kumara just mbayindire kafuka mukongo nikaku kwenyini kakuongera itafalana kamukongo kakuongera itafalana hali webale nja kusasura nyenkya mukugonza kwao nyenkya mukugonza kwao kale nyoba bangulira akanyama ego baitu nayo kusaka kungulira akahawe abire buna sente kimanye sente zikyabuzire kono nyirira abashoko bakwanisa nkulya kurungi kada bakazo kubakwanisa kamugaiga wange ti amabara ninyo Johnson yeah wali mukazi wanka omutawuni muno nondara nonkolera oli muyayi we tawuni tini muyaye Orwoya Ruba Nerangi Orwoya Ruba Nerangi banzo ngambire kando kwiruka kamera ni bakurora kabandole kena customer kangene muguzi kangene banze ngene nguze customer gamba kikulemere kaguzi tikinemere kamaze ngene nguze customer kale bye kabango oletero omuntu oba ni ojire we ndesere omuntu kuruga kabango kujja hano masindi center zino almost muntu agumne 12 muntu agumne 12 kabango araya mafuta katemba biro bino okusera muno musajja nkamugambi nizo itu nikutukakuragana nizo mukabalete mawe yego kandi balinka babiri bakusaba kukirwa kirwane mbatanka gumuka sanje gumuka nane oleseron ogo wenyine kanera mugara mukyaro mugaiga nayo omurora burora hati banzo ngambire Orwoya Ruba Nerangi Orwoya tinkarura Nerangi yona twishananka Orwoya timange ruisana no kuisana kana mkeho abandi ono nuwa mwana woli muze ibigenda bita birungi webale kuchapa yego chapati zo zikunura sibaze zinga zoro 10 wena hize bitano bintu bikate kabuwewere muno zahani omutindo nibwo ekande komando kyaho hano bantu babiriya banzo sembera nukwabuze kaguzo kyaka Orwoya Ruba Nerangi Orwoya rupisana ruti Orwoya Orwoya timanye tirugyara angi nyokemanye komanyiri ramuki abakasema wanka babiri bonka abakasema bona bayigica batizire
tuli mu kilasi buye nibo Oina agaraire. Nyonkwenda agaraire. Ina malungi. Agaraire niko nkwenda. Ndagala go inagocha. Nagocha. Bakofya. Abakinondupa. Nedda. Mandazi kanu mukakolera nka. Kijula. Gakijula. Kijula. Amabaragawo. Niga gasinga kuoma. Amabaragawo. Amabaragawo. Simanya. Amanyago. Eze Ronald. Ati Ronald. Nango mwika kubanera ngiki. Omuka neje. Orwoya. Kubanera ngiki. Oluganga. Nimugwere. Kano sibe kurungi. Kana abandi box yesa tukasanvu jangu wetwalire sabu mpaka chapati ndio mpaka chapati na nyaka injala ndiye ndikube box yesa tukasanvu jangu osibirota wamo osibirota sini ojwaire sabuni omurungi zenjwere sabuni niwa kundali sabuni nzatunda kenyini bageta sabuni bageta Talema white soap mugikolera nka tumukolera Kampala musakwa mugikolera muno masindi no duka nedda sebo tumukolera Kampala sabuni omutugo singa gezinga omutugo 10 zonka ne hapo nkowereza 12 12 ata banzo baze mu kakazi ndaro kali mulingo kagamba omutugo wa sabuni omunene gwa 14 box yesa tukasanvu jangu etwalire sabuni omulungi oba ni wakabalize mu studio nze kenyine baba ni wakabalize ati ngwendo ngambe Orwoya ruba Nerangi Orwoya taipokera Kumanyisa Orwoya rokwikia ruba Nerangi ruba Nerangi wa white baba obisani big hotel hano abisani byange byo kwenda Otero edikenzo Otero nakakazi akakunamire eno pikipiki kayo busego muno banjo linde kuntwara waje amabaragawo amabaragawo Birungi Christopher not Birungi Kirungi Christopher genyino origin banjo spelling banjo spelling abakini spelling anti tibara lyawo nyoli yangu iwe ban spelling lyawe yangu Julius Julius K spelling Kirungi KRUNGI Kirungi habigenda bita bira mpora nakuhaira kasente kabuzire kiro kino kabuzire kakuzoka ka ekuru mukwana muno kamukwataho ni mugenda muloji kandi muloji byana bya bikwenda sente andi je mzimuka kwataho ni mutwara muloji tugenda yo muloji Orwoya ruba Nerangi Orwoya kandi Orwoya rugire rangi rwa Orwoya rugira rangi mali utadupa abantu a TV ensiyo ne kurora hati mali ali Orwoya ruba Nerangi ya white nko abantu bokusakura mukya okubaina bali baingi muno tumirawo babiri bonga ogo pastor muramu kwana bakazi bantu pastor wa kambanze ndamukyo omukazi wange mama polisi ya Samoti umuhana yo mukazi Mugamba no obugambo burungi kandi obugambo burungi enkamuwana wanaira ati mukajwa okajwa nkusagaruka muni muwana baitu kandi atoleka no muwana wire bo wakabiri lina sikawombo butere kakwese chairman wa stage kaija akunkwasa akasimuka amapesa pastor utapasa wanga kali yangu Nazare kali yangu Nazare kanisa gibaze na amani kali yangu Nazarene Kwegesa ngwanka kali yangu tutebezemu kama kubagonza tunura hali mukamiro utabire TV enu kama sigara ali muronge biro byona Bible kutugambira kuronge bogeno byandikirwe Zaburi ekikuma Zaburi ya 23 kutugamba mukama niwo mulisa waitu titulisega kintu kiona kandi alisigara ali naitu Orwoya otaka twaira haraira Orwoya ruba Nerangiki Orwoya abo kuba rurora talo kuyaho orora no hiki abaitu Orwoya tururora
ati borurura roba Nerangi okarukoroti Ruba mukala yakala lesi ya white era ni rubuzabuza betu tarwetegereza kurunga toye kihandikiba tumali kihandikirwe Zaburi ekikoma 24 etugamba ndai mukyamaiso ganga ale ensozi okonyera kwange kuli ruganka kuraruga hari mukama kuraruga ali ruhanga okutunda emberenge ati asigare mbutito bunu bumpe bumpe bunu apokowe bunu bumpere busa ndozao kale kale ate kikopo kyezinga kikopo kya nkuminya kono kuba nosera mu amabaragawo amanyago amanyi amanyago gwani oli live ku Kitara TV toina manyi wanji Amos olugero lulimi ki lwotegeera Runyarwanda oravuga Kinyarwanda tuvugire mu Kinyarwanda givugiremu amakuru yawe bano Mayisaki imbangambye mu Ruganda imbangambye ate wiriwe ate wasizotya eza abalozi ba Kitara TV tukyalateekaza tujalike kandi kwenda kuba ningimalira hano mwebale munabaikaire ni mutu labaho musajja labaho enkwenda kuba nimala enteekaniza webale munaikaire natuhondera akaire kona hali tukatandikire gentakaniza amabala Julius Shomendo nkabulikiro mbao kuba ninkweza enteekaniza tujalike hona halo kali tubaire masindi tunyumyamu n'abaikazi abekichweka kine kya Masinda Street twenda kenga ebintu omulingo bikurubatamu mu kichweka kino twenda kenga ebintu byemereire bita yeso kwiko tutaitana baitu ntaka kuragire kurungikiza kwijukizeho aba Kitara Media bakolera photography na videography amikoro yona kubagamba gamuleke genda hali ba service providers aba video na photography abajja kuba niba ku disappointinga bakolere bisane biragwire bakwate video inamo mwirima no don't get disappointed ija aba Kitara Media bajja kuba niba kikukolera omurubiro binu bagamba bajja kuba niba kikukwatira ona mpairo uberenge bwange njabulya bajja kuba niba kikwatira aba Kitara Media bisisani amona video yes nkugambira behind camera munywani wange Masindi bwe Masindi abazera arts kandi zera arts on akora videography amikoro yera nawe nakora nebisani kandi na graphics busaba kumusinga hano omukichoka kine kya Masindi niwo munywani wange zera arts oja kuba no muhikira nawe akorere services ezikusinga yo burungi yes Kitara TV okwiga tutaitana ntekanze zindi Julius Shomendo ni gaga go musajja muri somwe abamoli I sign out mubai